Srbija je savladala Republiku Irske sa 3:2 na domaćem terenu i na fenomenalan način otvorila kvalifikacije za plasman na Mundijal koji će se odigrati u Kataru. Šta je se dešavalo na ovoj utakmici, kako je išao tok utakmice, o svemu tome pričamo odmah nakon intra. I još jednom pozdrav ljudi, moje ime je Stefan, vi ste na kanalu Fanalitičar koji se bavi pre svega domaćim fudbalom, dakle domaća liga je uvek u fokusu, Crvena zvezda, Partizan, naša reprezentacija, možete ovdje pogledati razne podcaste na tu temu kao i klipove koji su podeljeni na Crvenu zvezdu, Partizan, reprezentaciju, tu je i fan ugao koji trenutno ne radim, ali u svakom slučaju pogledajte i ukoliko je to nešto što biste željeli da pratite i u budućnosti, subscribeujte se na kanal kako ne biste propustili budući sadržaj. Dakle, što se tiče ove utakmice, Srbija je ušla nešto lošije u ovaj meč, imala inicijativu od samog početka, Dušan Tadić je diktirao tokom, ne znam koliko je igrao, 70 minuta, pred kraj je zamenjen čisto da bi ostao svež za taj meč protiv Portugala. Bio je dominantan, međutim utakmica je počela užasno za ekipu reprezentaciju Srbije, s obzirom da je gol primljen već u prvih 15, 18 minut sam zapisao da je bio ovdje. Naime, bio je to centar šut sa jedne strane, fudbaler Irske je nadskočio Mladenovića koji nije imao najbolju utakmicu. Ja sam u najavi ove utakmice pričao da bih čak voleo više da vidim Mladenovića nego Kostića po toj strani, s obzirom da je protiv Škotske odigrao izvanredno, probudio reprezentaciju, bio baš taj ključni fudbaler koji je digao reprezentaciju i nakon čijeg ulaska je ekipa mnogo bolje igrala. Na ovom meču to nije bio taj slučaj, nije odigrao tragično, pogledat ćemo, hajde zapravo da pogledam odmah i ocene koje je dobio, on je dobio naime 6,8 ocena, što je sasvim ok, nije loša ocena, međutim Kostić je ušao i bio dosta stabilniji, nije toliko ofanzivno igrao kao što smo možda navikli, nije imao tu neku veoma bitnu ulogu, jasno je bilo da se Dušan Tadić non stop pitao i da je bio fudbaler kojeg su svi tražili, bukvalno on pošalju loptu kada je slobodan i na kraju je 3 puta asistirao, dakle učestvovao je kod svakog pogotka i mislim da će ovo biti veoma dobra stvar i za Pixija koji je rekao da je Tadić fenomenalan fudbaler, ali da mu negde fali da to pokaže i u reprezentativnom dresu. Tadić je se apsolutno odužio, ali hajde da ne preskačemo puno. Dakle, utakmica je počela loše, nakon toga već u 40. minutu stižemo do izjednačenja. Vlahović je postigao fenomenalan pogodak, mislim da je to bio njegov prvi šut na gol, ako se ne varam, u svakom slučaju pišite u komentare, ispravite me ako grešim, i komu je asistirao ni manje ni više nego Dušan Tadić i to glavom, dakle skočio je, produžio tu loptu, Vlahović poslao u desni ugao, fenomenalan pogodak i veoma mi je drago zbog ovog momka koji je započeo, dakle ukazao me priliku Pixi i poverenje, OM se perfektno odužio, na kraju ga je zamenio Pixi, veoma srdačan pozdrav i lepe scene koje nismo dugo mogli da vidimo. Dakle, u nastavku, ono što se meni nije svidjelo generalno kod reprezentacije jeste ta neka bezidejnost u veznom redu. Dakle, ako izuzmemo sada Dušana Tadića koji je uvek gledao da dobije tu loptu, uvek tražio potez više i zbunjivao fudbalere Irske, bio konstantna opasnost po gol Iraca, Vračić se nije toliko snašao, na kraju je i on izmenjen, nisam siguran u kom minutu, mislim da sam zapisao ovdje negdje tamo 70 i nekom minutu, dakle zadnjih 20 minuta nije odigrao, falila mi je ta neka kretnja i zbog toga je često lopta išla vertikalno non stop ka Dmitroviću koji je bio ok. Dakle, hajde da pogledamo ovdje kratko, vidimo da je Marko Dmitrović ocenjen sa ocenom 6, što je izrazito loša ocena, dakle skoro najlošija na terenu, ako izuzmemo golmana Iraca, po meni to nije baš pravedno, jeste pravio greške, nije bio najsigurniji, ali isto se može reći za Stefana Mitrovića, taj posljednji gol, sada malo preskačem, ali drugi gol, Srbija vodi sa 3:1, nije potrebno rizikovati i vratiti ih u igru kao što smo učinili u 86. minutu, pokušao je glavom da vrati loptu Dmitroviću, bila je kratka lopta, mislim da golman nije mogao mnogo tu da učini, Irci su se vratili u igru i onda smo strepeli pred kraj. To je nešto na čemu će Pixi sigurno raditi sa svojim izabranicima, naravno koliko vreme dozvolim, s obzirom da znamo da vremena faktički za neko igravanje i nema. Ono što je bitno
i ono što je donelo prevagu i promjenu u ovom meču jesu te izmjene. Na poluvremenu ušao Kostić umjesto Mladenovića, to je delovalo ok, ali nije to još ta prevaga. Naime, Mitar i Maksimović su ušli umjesto Đuričića i Račića i to je bukvalno promijenilo tok utakmice. Mitar je dosta više osvajao loptu u ofanzivi, uspeo da je zadrži, čak i da odigra pas, nije tako često gubio loptu, postigao fenomenalan pogodak i ponovo asistent Dušan Tadić. Ali u ovom slučaju zaista treba više pričati o Mitru, jer lob udarac koji je poslao sa nekih, pa mislim da je bilo 30 metara, to je bilo fenomenalno. Zaista i veoma mi je drago zbog Mitra, s obzirom da znamo da je u teškoj situaciji u Fulamu. Sada ako se ne varam, počeo je ponovo nešto da igra, ukoliko grešim ponovo ispravite me, ali u nacionalnom dresu uvek ostavlja cijelo srce na terenu i uvek je najbolji fudbaler ili jedan od najboljih. Veoma mi je drago zbog njega i u najavi ove utakmice sam rekao da mislim da bi Pixi upravo Mitra trebao da ubaci kako bi digao njegovo samopouzdanje i kako bi ga dobio za neke kasnije utakmice. Mislim da je izmjena izvršena jer je rezultat bio 1:1. Pixi nije želao puno da čeka i da rizikuje, s obzirom da ova utakmica mora da se pobedi ako želimo da se plasiramo dalje, ako želimo da budemo u igri sa Portugalcima. I Mitar je se odlično dužio i šta se onda dešava u 75. minutu, Mitrović postiže i svoj drugi pogodak i zaista ponovo fenomenalna asistencija Tadića. Ja sam lično mislio da će da šutira, s obzirom da je bila neka pozicija, nisam video, zaista nisam video to. Tadić je video taj centar šut, on je vizualizovao Mitra kako skače, ja sam siguran da on tako funkcioniše, jednostavno genije na terenu. Mitar glavom veoma lepo postiže i taj drugi pogodak, treći za Srbiju, komotno vođstvo 3:1 i nakon toga stiže i neka nagrada na Tadića. Veoma je šteta što nije bilo publike na terenu, s obzirom da bi kod te izmene, kada je Gudelj ušao umjesto njega, Pix je želeo da ga sačuva. Siguran sam da bi cijel stadion ustao i aplaudirao, jer je bilo, zaista je priredio fenomenalnu predstavu i sam je diktirao, bio je ubedljivo najbolji fudbaler na terenu. Ovdje možemo vidjeti da je SofaScore dodelila 9,1 ocena koja se veoma retko dodeljuje. Ono što je pred kraj, kao što sam već i pomenuo, malo negdje poružnalo, ako tako mogu da kažem, cijel učinak jeste taj kiks Mitrovića koji je imao lošiju utakmicu. Nekako je bio nesiguran. Bila je jedna situacija kada je dobio loptu nazad, dosta je vukao nazad, to jest dosta je gradio, nije bio siguran da li će Dmitrović sada dođe do nje, da li neće. Na kraju neko lošije rješenje. Generalno mislim da odbrana treba dosta još da se uigra, ali fudbaler koji me oduševio jeste Strahinja Pavlović, koji ovdje možemo vidjeti ima ocenu 7, dakle najbolji od te trojke, po meni zaslužio veću jer je uspjevao da iznosi tu loptu, gradio je, onako bio drzak, bezobrazan, dosta je dizao samopouzdanje drugim ostalim fudbalerima i po meni apsolutno opravdao ukazano povjerenje. U veznom redu već sam prokomentarisao, Uroš Račić mene nije oduševio, ni Saša Lukić me nije nešto pretjerano oduševio. Kada su ušli Maksimović, odmah se vidjela ta hitrost, kako je trčao, kako je se borio, uklizavao. Meni se lično sviđa i mislim da je ovo najbolje rješenje na toj poziciji, pored naravno nekog ko umije kao što je Tadić i Gudelj. Zapravo isto nije odigrao loše, mislim da je njega isto Pixi negdje čuvao za taj meč protiv Portugala. Vidjet ćemo. Između ostalog, fenomenalna stvar je što je Luka Jović čak ušao na teren, tako da smo vidjeli svi trojicu. Luka doduše nešto najkraće, nije dobijao lopte, nije imao šanse u tom periodu, izvinjavam se, u toj fazi utakmice Srbija je pokušala više i da čuva loptu, tako da nije mogao faktički da dođe mnogo do izražaja, ali je lepo što je proveo neko vrijeme na terenu, svakako je i on osjetio negdje situaciju kako stvari stoje i bit će i njemu to od velikog značaja. Vjerujem da će u budućim nekim utakmicama imati sigurno mnogo veću minutažu. I mislim da je to u suštini sve što sam zapisao. Da, također Vlahović je upravo tad zamijenjen, lepa scena što je Pixi bacio moj kosku, vidjelo se da funkcioniše, da je opravdao njegovo povjerenje. Pixi je se izuzetno radovao kod pogodaka, pogotovo je bio srećan nakon tog drugog i trećeg pogotka Mitra, drugi pogodak. Zaista, ako neko nije uspio da vidi zbog streama ili ako nešto nije bilo u redu, obavezno pogledajte. Takvi golovi se ne postižu često. Fenomenalno, zaista fenomenalno. I po mom nekom mišljenju, ako možemo sada da podvučemo crtu, za kraj da kažemo, dobar rezultat, fenomenalan rezultat za reprezentaciju Srbije. Igra je bila delimično dobra, delimično ima faza koje nisu bile dobre. Generalno imam utisak da od prve minute
do 40. minuta dok nismo postigli taj gol, da smo veoma loše počeli i da smo svakoj minuti bili sve bolji i bolji. Imam utisak da su momci previše u grču započeli meč, niko nije želeo puno da preuzme odgovornost, da napravi neki korak, jer su uvijek birali baš najprostija rješenja, a to nije bilo dovoljno da se pređe na polovinu, jer su fenomenalno branili. Moj utisak je da su naši pokušali malo više da rizikuju, da može napraviti neki dribling, što su i činili kasnije. Tu najviše mislim na taj vezni red, da smo mogli više lopti da prenesemo na polovinu Iraca i eventualno postignemo još koji pogodak već u prvom poluvremenu. Ali dobro, kažem ponovo, sve se testiralo, vidjeli smo otprilike Srbiju kakvu Pixi želi da vidi, čućemo i što će onda kaže na konferenciji za štampu, ali u svakom slučaju Srbija je pokazala dobro izdanje. Ovdje kratko možemo baciti pogled na stanje na tabeli. Dakle, vidim, verujem da niko od nas ne bi imao ništa protiv da se u momentu završe kvalifikacije. Kažem, šteta jedino za taj glupo primljeni pogodak, jer smo mogli da pobegnemo dakle da imamo bolju gol razliku od Portugalaca. I u ovom slučaju je bolje jer se, računaju postignuti golovi, ali da smo imali 3-1 odnos, dakle plus 2 gol razliku, bilo bi još lepše, ali ok. Ništa to neće značiti s obzirom da već vrlo brzo nas očekuje taj meč protiv Portugala, koji se ponovo igra na domaćem terenu i hajde da poželimo našim momcima sve najbolje, a ja ću pokušati da uradim i najavu te utakmice. Pišite u komentare vaše mišljenje, vaše viđenje, šta vam se svidjelo, šta vam se nije svidjelo. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ostavite like, ukoliko ne, dislajkujte u svakom slučaju. Mi se vidimo uskoro ponovo. Pozdrav!